kaunti ino macenjetie muikarire wao kuma kuri KURIITHIA nginya KURIMA KUONA MAHIU mao ni magumiirwo ni RIUA INENE undu uria UMAHUTITIE o ene o undu umwe na mahiu mao noguo nimambiriirie kuhimbiria urimi wa irio o undu umwe na urimi wa njuki magiteithiririo ni gikundi gitari gia githirikari kia USAID NAWIRI. Mutongoria wa gikundi giki niwe oikaine ta OYEGO ni ugite ni mararora maundu mege maine na mirire miega na kwambatiria mikarire ya ndurire ici. Ariithi ni mambiriirie mutaratara uretwo graduation model to poor families na mutaratara uyu wigie kwambiriria mabiacara amwe AIKARI aya ni matariirie uria gikundi giki kimateithiririe kurima nyeki ya kwendia na ya kuhe mahiu mao. Thengia wa ngumo iria ikoragwo na rurere rwa Samburu kurumirira o gukorwo mari arumiriri a dini na unduire wao no matamburukite na njira nene na ureithia wa mahiu na ningi guthamira hunguru-ini cia irima-ini niguo mahiu mao mone gia kuria. No ona thengia ya muturire kuonekana urituhite riu ni wonekanite kuoya mwerekera ungi wa urimi niguo gutwarithia muturire wao na mbere. Urimi na uramati niguo aikari a Samburu mahembeire murugamiriri wa ruhonge rwa USAID OYEGO na aria marateithiriria gukinyaniria undu uyu ni monekanite kuria aikari mauhimbirie na njira nene. Naona kwamba wengi wanaweza kutoka katika ile hali ya umaskini kwa sababu wanapata njia mwadhala ya kuweza kujisaidia wao wenyewe katika hizo jamii. Kwa hivyo hii ndio kazi ambayo USAID NAWIRI inafanya ili kuweza kusaidia hizo jamii kutoka katika umaskini kati ya kazi nyingi zingine ambazo tunafanya. Utonga wa aikari a Samburu na uria wonekanite guthikwo ukionekana kuoya mwerekera ungi githomo giki gitanyitwo kumateithiriria gukiria biashara ciake na ningi kuhura njeki family itiganite. Pale ambapo tunasaidia familia ambazo ni maskini zaidi kwa mradi ambao tunaitwa graduation model ya ultra poor household, familia ambazo ni maskini zaidi, na hizi familia tunaziwezesha kufanya biashara, tunawapa pesa ya kuweza kufanya biashara, na katika kufanya ile biashara pia tunawaunganisha na masoko ili waweze kupata mahali ambapo wanaweza nunua vitu ambazo wanauza na kuuza katika viwango vya chini kule mashinani. Narodore Adan ni aremeretio kuhitha gikeno giake guku agitariria uria githomo giki gikumuteithiriria hari kuhurana na ukia uria ugumiire gicigo kiu kia hinda riu. NAWIRI ametusaidia kupunza sisi, tunapanda mboga. Zamani tulikuwa tunakula unga bila mboga. Tumefunzwa na NAWIRI na walimu ile ametuma huko Baragoi na Chala, ametufunza kukula, kuchanganya chakula. David umwe wa arimi kuma ruriri rwa AIRITHIA ni ataririe ati riu ni kwambiriria njira njeru ya kuhanda nyeki handu ha gutaraga mahiu make githaka-ini. Tulikuwa na changamoto ya mbegu kwenda mbali, lakini wakati tumeanza kuweka mbegu chini ni wakati mvua ilinyesha, hiyo nyasi ilitoka na sasa tumeanza hata kupata nyasi ya kutosha ya kuusia watu wetu. Tumeanza hata kupata sasa mbegu ya kuusia hata kuusia watu wetu. Rere ni ikinya riagiriru na makiria hari ruriri rwa Samburu na ruria kwa kahinda rionekanite kugia na mwihoko wao hari urithia wa mahiu. Riu urimi uyu ukionekana kuoya makiria ma gitanya kuhurana na wongerereku wa riera. Jamii hizi sasa tunaona kwamba wengi wanaweza kutoka katika ile hali ya umaskini kwa sababu wanapata njia mwadhala ya kuweza kujisaidia wao wenyewe katika hizo jamii. Ngiribotera Muthingi TV, Getwo Wairimu wa Kimani. Mundu gwitwo Wairimu Kimani ni undu wa riboti ya